I potrebno ljudi doražu nositelj na kanalu. To je Cup of Hoppers. Da vidimo kao što vidite. Imamo trening, to dolazi i što? Sorry. Stupid bomb. Stupid bomb. Košta 5000 ljudi. Ništa. Je to briga. Imam da kupimo prosto, lako, jednostavno, mi smo pravi kauboji. Zux Games pravi ovo. Wow. Evo, malo mi je pun nos ljudi, pa stvarno mi je žao. Wow, brate. Ovo su stvarno dobro napravili, brate. Znači, ja sam... Ujebem ti pomogu. Peć, dolazim po tebe. Okej, brate, znam sve logika uziš konje. Peć! Sa ovo ćemo da ih ubijemo. Da što imamo onako, ovo. Ćemo nišan. Imamo pušteno da pobijemo sve. Već kreći. Ljudi, spremni. Spremni. Idemo kreći. Imate na kurac pederčima. What the? Ajde, reloadaj! Kidešena! Što se kaže kjalka kako? Jebe ti čuna. Metne se urasupi. Ko ti to dade? 36 stalo htjela sam. Da možda sam da si htjela, sad znam. What the? I need help. I need a fucking help. Metnem te na kurac. Peder u jedan. Pokupit ćemo shop. Sad ćemo da držimo ran. Da pimpiti ovaj mjesto. I da pokupimo ovo TNT. Zato što bi trebalo nekako može. Auto. The fuck, brate? Brate, idemo sad. Bam. O, pilo. Uz 20 helta. Idemo. Pederi, stižem da vas ubijam, pederi, jadni. Znači, igrica je po meni dobra. Evo ga, stupid. Na kurac, pred tebe, gupaku. Drži ran. Ko će da igramo ruski rulet? Metnem vas na kurac pa da... Ja im samo jedan metak, alo.
Ja bi sad uzao ove puške. Metni ti na kurac, ba. Čini se brzinom. Metni ti na kurac sad. Nekako moram da bijem. Ujeb, metni ti na kurac kad tu pobegneš. Na! Idemo kod Berbera. Kako se već kaže. Kod frizera, okej? Ah, fuck yeah. I'm going to the kill you, bitch! What the? Vivo. Yeah. What's it? What's Billy Small? Yeah, bitch! Stupid Bob killed. Continue. He must have built all in the desert. Ok. Njega ćemo da sredimo u sljedećoj epizodi. Od tada vidimo se. Pozdrav!